šta se može dogoditi ukoliko u ovom trenutku skladna, ili baš ne ni tako skladna, ali svejedno, do juče skladna simbioza gospodina Pajtića i gospodina Tadića dođe u pitanje, kao što je jednom trenutku pukla tikva između gospodina Miloševića i gospodina Đukanovića. Ne sme budućnost zemlje, ne sme sudbina jedinstva države zavisiti od dobrog ili nešto lošeg odnosa ni dve stranke, a kamoli dva lidera različitih ili istih partija. I to je ta nevolja, to je ta naša nebriga za one piligrafe, za paragrafe, za proceduru, za formu. Pa nama je pre 10 godina reč legalizam služila kao psovka. Ne smijem se sad od toga ko je kako tu se držao konkretno politički. Onda ako imate nešto protiv nekog političara, idemo da kažete on greši zbog toga, toga i toga, no je smo on je legalist. Sećate se da je to otprilike bilo kao da imate neka ured. To otprilike ima bez veze, neki prazni formalizam i legalizam. Na zakonu svet ostaje, a država svakako.